testimonio hit ayo evangelio, jexishete balgustala she villol baltius, pero hitochtala she villol baltius. Camtales a otros vale tibiyol baltius nikiban nikichiton Jesús taluba la otra rivat Jesús hasta la otra ricam nikisa tius se turbalu Biblia. Tovalse tal el namba evangelio pei. U evangelio hit ae talash kamnik palgas. Eche u testimonio. La hilsban talash ukupale bal. Kam katipan ukupal tius trehkusah. Kami raibani ukupal tius nikhile. Tan hos tu. Ae tan pa testimonio hit ae u evangelio. Jexi shete balgustala she villol baltius. Pero hitos talash villol baltius. U talash villol baltius, ae talash vinohulu evangelio. Talash uwa nikisa tius yerashaol kams banelstan. Hitochkus ae evangelio, tul hitochkus ae vinohul. Azu talash tira nikisas tius. Tul isi plan tius itzamalvetse. Hito ae evangelio. U evangelio. Tu Nuevo Testamento. Anictalti Jesús. Anictal jales Jesús. Iraipanom kamulibane. Nixhabiuva u evangelio a tarash la chit pinte raimpav. Nibane. U evangelio tan aiuva a tarash reinsah la ibana. Nikibane. Pero in tan ain aivatsu evangelio Pero hit ay u evangelio. U evangelio ay in rajos ilatayolti Jesús. Nikasae la ela kustera yoltius alelka tu hechos de los apóstoles. Sikle tul ela. Halstinik yolonka. Yani topenose kamitsu evangelio. U evangelio tan ae ti Jesús. U evangelio tan aeti Jesús, ibana kamshegatziba malishkasti. Alali kamshegatziba mishka. Chi sval hiklavina, tul yatzishtel tien akupava tsukurus echivah karnel. Tiu kuchitbal, tul sateus tani mashol akamna tvitoshki, tirohat amlika, ti barashik esalil, yekishone vortise baltius. Aisvit Jesús oxanjets vatsugubal tius, ubanik toxa tipsri, hunungri, tulparte tirai mochebri, ti banashi resalil. Uwashe divete, pero yeshabilnik ilon. Petyan la ilishi, ubasle rame. Kunatstius, tulla kohkubambe kamin rakathapi. Ohnikasai la kapahutabilu programa uvala utachoktu www.nikichitonjesus.org. Ohnikasai la qilao la uchabantu nikichitonjesus.org. Atzmakla atzibasre tu info@nikichitonjesus.org. Tantius nikapio.